Akuyu munsi nuko tugatanguye atagutinda. Ariko mukwebye ngivyo urimo ni ibiki? Mukobwa ahindukiye asanga amenye ikivazi hasi. Bya bivazi usanga bizimvye cane. Umva nyakubahwa, ndakwinginze umbabarire cane. Ibingibi sinarinzi ko biza kuba. Mbabarire sanze namenye kino kivazi. Canyu kizimvye cane mbabarire. Mugabo abirebye. Ariko mukuru we wataye umutwe. Ubundi ni gute wambwira uko nguko? Uraza amafaranga kigugwa? Ico kivazi umenye kirazimvye cane. Kigugwa amafaranga menshi cane. Ariko nawe uracangije. Nyakubahwa ndakwinginze umbabarire. Reka basi nzakorera amafaranga ninera nk'amafaranga nzakikwishura pe nzakikugurira pe. Ariko mbabarire. Je mukwebye ngivyo navyo nitaho. Ni gute ubundi wambwira ayo majambo? Urabizi we katakandi akazi ufise ni jewe ndakaguha ko kuza gukubura hano hantu mwino nzu ko gukora amasuku. Rero kuno kwezi kose kuzahera ukurankorera amafaranga uzaronka uzahita ugenda kugura ico kivazi. Usubire kunsubiza uranyumva muko. Oya nyakubahwa ndakwinginze umbabarire. Mukobwa amenye ikivazi hasi c'umukire. Noneho mukire waramubwiye ati muko je sinkeneye no kumbwira amagambo, sinkeneye no kumva ayo magambo uri kurambwira ati zasohora umbabarire. Wapi? Je nta mbabazi ndaguha muko. Je ndakubwiye coco uzonkorera mpakurose amafaranga yo gusubira kugura ico kivazi umenye hasi. Kuko kigugwa amafaranga menshi. Mukobwa nakomeza tubwira ati sinarinze ha amafaranga nzoyavana. Kandi kindi na kandi kazi nari mfise akazi ko gukora amasuku mwino nzu. None ndabiri bimbayeko. Amazina yanje bayitwa Bella. Ino ni inkuru yanje y'urukundo. Katurore. Akuyu munsi nuko tugatanguye atagutinda. Barakweka umukobwa yakomeje akora amasuku. Niko kazi kiwe. Numukozi wo mu rugo. Mukobwa akomeza akora amasuku. Aho kanya barakweka wa mugabo nye n'inzu mukire yarinjiye. Ariko mukwebye ngivyo uriko urakora ni ibiki? Ivyo uriko urakora muko ni ibiki? Nyene nariko ndahanagura nariko nakora amasuku nyakubahwa. Kubera iki mumbwiye uko nguko? Kuki mumbajije uko nguko kandi mubona ndiko ndakora amasuku? Umva rero muko ntabwo wakabaye uri ngaha muno mwanya. Kubera ko jewe ngira nsoma ibitabo kandi ndakeneye gusoma ibitabo ndi jenyene. Rero sohoka vaho hano hantu. Ivyo by'amasuku uraza kubikora ikindi gihe. Pana nona uranyumva muko. Sawa nta kibazo ariko manje mba ariko ndagerageza gukora amasuku ariko muri kano kazi niko wambwiye ngo nzoze ndakora ano masaha. Kano kazi nkora wambwiye ngo nzoze ndakora ano masaha umugabo nta n'irindi jambo yigeze avuga. Umugabo yarebye umukobwa ataricecekera. Gusa umukobwa wari amubwiye ati nyakubahwa ariko umari mwambwiye ko nzoze ndakora amasuku ano masaha. Ukimunyirukanye nyakubahwa. Mugabo bisa nkuko ari babagabo usanga ata magambo menshi bavuga. Babakire. Barakwerekana ibyatinze. Umukobwa yagiye gukorera handi masuku. Barakweka heze umwanya wa mugabo yaravuye gusoma ibitabo. Arangije ariko aramanuka ahura na wa mukobwa. Katurore. Kuyu munsi nuko tugatanguye atagutinda. Nyakubahwa ese ko mbona igihe keko kiranjana kandi mbona ntaraheza gukora ndabigenze gute? Umva je ibyo ngivyumbaza ntabyo nzi. Kuko jewe ngubu sinipfuza kukubona muri kano kanya. Gasani. Je sinipfuza kukubona muri kano kanya. Bisa nkuko bano bagabo ari bo bagabo bafata abakozi nabi. Gusa umukobwa yaramubwiye ati kwambujije gukora amasuku hajya hano makiya cumba nkabana n'amasaha ariko aragenda bugira bwire ntoriki. Ariko umugabo yaramubwiye ati jewe ngo sinifuza no kukubona mu maso yanje muri uno mwanya. Ese umugabo nivyamubaye? Ese umugabo afise kike kibazo kuburyo ariko arabwira nabi uno mukozi we uno mukobwa. Mukobwa nakoze atubwira ati
mu by'ukuri vyasa nkaho uwo mugabo afise ikibazo. Ndamurebye nta na rimwe nigera mbona uwo mugabo aseka, nta na rimwe nigeze ndamubona basi vyibuze afise n'ivyishimo, ariko naravuze ati reka mpitemwo amagambo ngene kumubwira amagambo basi ndamubaze nimba umukobwa aje kumubaza ibiki sinzi. Barakwiye umukobwa arivyo atinze, umukobwa yarinjiye kandi mwibuke neza ko n'umugabo adashaka kumubona, ariko mukobona none wongeye uraza mu kibanza jewe ndimwo, sinakubujije muko. Umva yego nari mbizi ariko je ndabona no masaha ntoyashobora pe, kuko wego munyirukana hano hose ndiko nakora amasuku. Umva muko we narakubwiye je sinkeneye kukubona uri impande yanje. Kubera iki? Kubera ko udashaka kumbona ndi iruhande rwawe ndiko nakora amasuku. Umva muko ibyo we ntibikureba, we ntabwo bikureba. Basi amasuku nzuze ndayakora mwijoro, basi mpuruhusha amasuku je nzuze ndayakora mwijoro. Wapi muko? Ibyo by'amasuku ukora mwijoro je nta muntu n'umwe nemerera ko atambuka mu nzu yanje mwijoro. Gusa umukobwa we yaramubajije ati nakubahwa ko mbona no masaha ambangamira ndiko nakora akazi kanje, basi wanyemereye nkazuza nakora amasuku we wagiye kuryama hamwe basi nakubangamira. Gusa umugabo we yavuze ati wapi je simba nta muntu n'umwe nokwemerera kabyuka nijoro mwino nzu yanje ngo yigwe atambukira mu nzu yanje. Wapi Bidatinze umukobwa we yakweka yiryamiye aza yumva amajwi hari umuntu aravuga ati ndakwinginze ntumwice, ni mwijoro. Umukobwa yari yiryamiye ariko yumva amajwi hari umuntu ariko ararabira, hari umuntu ariko arakoma induru avuga ati ndakwinginze uwo nguwo ntumwice. Bisa nk'uko muntu ari mu bibazo, umukobwa yaravyutse areba uwo muntu ariko arakoma induru. Umukobwa avyutse aza gukomanga ku muryango. Nyakubahwa ndakwinginze ugurura, kumbe ni wa musaza ariko arasakuza mwijoro, ariko asakuza avuga ati ndakwinginze ntumwice. Umukobwa yaje gukomanga, wa musaza arugurura. Habaye ibiki? Ko numva uriko urasakuza vyari biki? Numvise amajwi uriko uravuga nk'amenga hari umuntu muri kumwe, ariko muko we sinakubwiye, narakubwiye ko mwino nzu ata muntu n'umwe yemerewe kubyuka nijoro. Sinabikubwiye muko, umva ja kuryama ibi ngibi we ntabwo bikureba. Gusa umukobwa we yari yumvise uno mugabo ariko arasakuza avuga ati ndabinginze ntimumwice. Ese umugabo afise ikihe kibazo? Umukobwa byaramucanze. Umukobwa kumaze atubwira ati nararebye uwo mugabo, nabona adashaka kumvugisha, namuvugisha akarakara agatangura kuntuka. Nkavuga ati ese ni kubera iki uwo mugabo ari mu byago nk'ibi ngibi? Kuko uwo mugabo buri gihe yama afise umujinya. Kubera iki? Byarancanze. Navuga ati ese uwo mugabo nzomukorera kugeza ryari? Ariko nako n'ukuntu nari kubigenza, kubera ko nari mfise gukora kugira ngo nzaronke udufaranga to kugura rwa ruvaze namena, kugira ngo ndarumwishure ubundi nigire ndamusige wenyene, kuko nari ndambiwe ku kazi. Barakwereka umukobwa yaje mwijoro basi gukora byibuze amasuku, kuko iyo akweze mu gatondo ku murango bagahura no musaza we baca mwirukana avuga ati sinkeneye kukubona amaso yanje uriko urakora ubuzi nk'ubwo ngubwo. Muri ngaha mumbabarire cane, numvise cagiye uriko urasakuza mvuga ati sinasubira kuryama, rero byabaye ngombwa nze mbe ndakora amasuku, ariko mumbabarire cane, nawe musaza arabyutse. Hama muko nari nifuza kugusaba imbabazi, aho nakubwiye nabi hose ndakwinginze umbabarire. Sinzi uburyo nabigusobanurira, ariko sinabishobora. Gusa umbabarire. Ese wambabarira muko? Umva kuko wewe ndikunda guhora ubusa.
we ntaco wankoreye ikibi catuma nkubwira nabi nkakurya, ariko ndakwinginze umbabarire, urarengana muko, mbabariye kuba nakubwiye nabi. Umukobwa yararebye abona mu by'ukuri no musaza kumbe yifitiye akabazo, umva nanje ndakubabariye nta kibazo je ndakubabariye. Ubwo yarebye umusaza abona umusaza yaraje no kumusaba imbabazi. Hari no musaza n'umuntu mwiza yari yifitiye akabazo nyene kiwe, burya nta muntu atagira ibibazo. Umusaza yararebye abona umukobwa arashushanya, ni n'umushushanyi. Umukobwa aracapa, muko kumbe uranashushanya uracapa, umva ntubikoreho ugasani, umva ntubikoreho kandi ntunabyegere. N'umukobwa asanze yabwiye bosi we ati ntubikoreho kandi ntunabyegere. Umukobwa yikubise hasi kubera ikuntu umukobwa abujije bosi wiwe kureba ibyo yacafye, amubwiye ati ndakwinginze ntubikoreho. Umukobwa ariko yikubise hasi. Umva nibiki byabaye, umukobwa yibagiwe n'ibyabaye. Umva ibicapo byanje biri hehe, ibyo nashushanyije biri hehe? Umukobwa ntakindi yashitse abaza, umva muko, je nabonye wikubita hasi ariko wambujije kubyegera, rero nanse kubyegera, ngibi je ariko sinigeze mbikoraho pe. Umukobwa ahita abifata. Ese ibyo bicapo harimo ibiki? Ese ayo makaye umukobwa agenda acapamwo nibiki acapamwo indani? Ese wigeze uraba ibyo nacafye? Oya muko, je sinigera ninjira mu mabanga y'umuntu runaka, kuko jewe nta kuntu nari kubireba ataruhusha mfise, kuko nta burenganzira wari wampaye, rero byabaye ngombwa ndetse kubiraba. Byiza cane, wakoze neza. Ahari no mukobwa ibintu bintu ashushanya n'ingirakamaro kuri we, n'iby'akamaro kuri we. Ariko muko umenga ufise inzara, uheruka kurya ryari? Muko uheruka kurya ryari? Umva nyine urebye bisa nkaho haheze iminsi ibiri yose ntarya. Nyagasani, isaza yarumiwe ngo ngwiki? Ariko muko kubera iki haheze iminsi ibiri yose utarya? Nyine urebye nk'uko warambwiye ngo sinzosubire kukuja mu gikoni, niko wambwiye. Rero nanje narabihebye, rero haheze iminsi ibiri yose ntarya. Nyagasani, isaza yarabirebye abona mu by'ukuri yamara afata agakobwa nabi. Mana yanje, ibintu nakoze ni ibiki? Nta rindi jambo umusaza yavuze ati mana yanje, bino bintu nakoze ni ibiki? Ano mahano nakoze nayaye. Umva muko, nukuri simbona n'uburyo nanagusaye imbabazi, ariko ndakwinginze umbabarire. Gusa ibintu byose nagukoreye bibi ngiye kubikosora muko. Ibaze umukobwa aheze iminsi ibiri yose atarya, kubera no musaza we yari yamubwiye ati umva mukobwa, guhera ubu ngubu ntusubire no mu gikoni, sinkeneye gusubira kukubona uri mu gikoni. Kubera ko umukobwa yari yamenye ca kivaze cyonyine, nico catumye n'umusaza amwankira kuza araja mu gikoni. Rero umukobwa nawe yari yabuze n'ibyaje nta n'udufaranga yifitiye, ku buryo hari hazi iminsi ibiri yose atarya. Umukobwa atanguye kwikubita hasi. Gusa umusaza we yaramubwiye ati mukobwa, ibyo byose nagukoreye bibi ngiye kubikosora. Barakwekana byatinze, umusaza hari utuntu yateguriye umukobwa, wa mukozi we. Umva tuno twose ni utwawe, n'utwanje byose ni ibyawe muko, kandi umbabarire. Ari bisa nkuko n'umusaza ari n'umuntu mwiza. Umva reka nizere kuza kubikunda muko, siko nkoyi. Kandi ikindi ndabikunda cyane, ndabizi neza ko hari haheze igihe kirekire utajya udafungurira hano hantu kwino meze nayikuzanyeho, kugira ujye wishimye muko.
kandi witurize wisanzure. Kandi ikindi nkwipfurije ndakwipfurije ka bon appétit. Ariko nyakubahwa nari mfise byinshi byo gukora. Oya ntusubire kumbwira ayo magambo. Umukobwa we yaravuze ati nyakubahwa nari mfise byinshi byo gukora. Oya wumva guhera uyu munsi nta na kimwe uza gukora muko. Uyu munsi naguhaye akaruhuko nakawe muko. Yewe umukobwa yarumiwe ku buryo n'umukire w'umusaza amuhaye akaruhuko. Amubwira ati uyu munsi we nta kintu na kimwe uri bukore, kandi ikindi byose rega nabiteguriye wewe. Barakwereka nibyatinze wa mukire yarazanye wa mukobwa, kandi mwibuke neza ko n'umukobwa ari n'umukozi we. Kureba neza wa mukire nta kindi yakoze, yagiye kugurira uno mukobwa impano ya bya bintu bashushanyirako, bya bintu bacapirako. Barakwereka byibuze basi wa mukire atanguye kunezerwa kubabona ariko arakorera ibyiza uno mukobwa. Umuje uno mukobwa yamuhora ubusa, ari bisa nk'uko uno mukire ari muri ba bantu usanga barahuye n'ibintu bibi cane, bya bintu usanga byarawarakaje mu buzima bigatuma rimwe na rimwe baza baravangirwa. Ese umusaza yabaye iki ku buryo rimwe na rimwe usanga yarakaye ataba akeneye no kubona umuntu? Katurore umva bera, ese wambwira ibikwerekeye, wambwira amabanga yawe, ibyo ukunda n'ibyo wanka? Ese ubuzima bwawe bubayeho gute? Ndifuza kukumenya muri kano kanya. Ni umusaza w'umukire. Umva nyene kuko nararebye nta muntu n'umwe yari bwigera aza ngaha kunkorera ngo yihanganire amajambo yanje, ariko nawe wagumye ngaha kandi narakubwira nabi. Kuki wagumye ngaha narakubwira nabi? Nyene urebye impamvu jewe ubuzima bwanje mbayeho nihanganira ibintu byinshi. Nabayeho nje nyene nyuma yo kubura ababyeyi banje, kumbe uno mukobwa nta n'ababyeyi afise. Rero nuko nguko nisanze ndi nje nyene ku muhanda, ariko narakora buri kimwe cose ndabe canteza imbere. Niyo napfumbuye ko mfise impano yo gushushanya, naragerageza gushushanya nkabyereka abantu, mbona n'abantu ntabwo babyitayeho. Niyo naciye mbona ko impano yanje igiye kumfira ubusa. Ariko niyo niyemeza kuja gushaka akazi mu kindi gihugu. Niho naje rero ngaha ndiko ndashaka akazi, mere muce murakama. Niyo mpamvu rero nihanganira bora amagambo yose umbwira, kabone nubwo wambwira amagambo mabangana gute ndayihanganira, kubera ko mvuga ati n'ubundi nta nahamwe mfiseho kuja. Sha nanje nyene nuko pe, nanje nuko. Oya wimbwira ngo nawe umeze nk'uko iwanje. Nawe umeze gute? Mbwira ibikwerekeye basi byibuze nanje mbishaye kukumenya. Nyine urebye ubundi nanje narigeze kugira umugore wanje, ntabwo nari mbayeho ubuzima kuva na mbere. Wapi nari mfise umugore nkunda, ariko umugore mu nyuma naragiye ngaruka ndikimuga, ngaruka meze uko nguko mfise ngwaye ubumuga. N'umugore wanje atashoboye kunyihanganira, yaguma yitotoma avuga ati nta kuntu twabana n'umugabo w'ikimuga, yaransize. Gusa hari uwo mugore bisa nkaho atigeze amenya ibibazo byawe. Ni iki cyakubayeho kugira ngo wamurakara nk'uko nguko? Kuko je nta kuntu nabona ngo umugore araguhebye aragiye uca ugumurakaye nk'uko nguko. Kubera iki buri gihe wama ahari wasanga umugore wawe rimwe na rimwe yumva urukurarira uvuga ati ya magambo yawe mwijoro? Oya mva tubyihoze. Habwo manzi nyerekewe ibishushanyo byawe by'ushapa, manzi nyereke iby'ucapa byawe. Oya sinageza pe, sinabikwereka. Nibanga cane kuri jewe, niby'ingenzi kuko ibyo ncapa byose
bindi mu mutima wanje ni ibintu nkunda. Gusa umukobwa yaravuze ati je byo ncapa byose ni ibintu bindi mu mutima wanje kandi sinja capa ikintu ntakunze. Mva rero nkuko nawe wansereye kunyereka ibyo ucapa ni nkuko nanje rero nto kubwira ibyanshikiye kugira ngo ngire buno bumuga mfise. Yari reka ngende. Oya nyene mbabarira ariko sinashaka kukubabaza. Oya nta na kimwe. Ubundi je mbayeho mu mubabara iminsi yose. Oya ariko nashaka kugufasha. Sinagombye kugufasha gusa umukobwa yaramubwiye ati mu byukuri je ntabwo nashaka kukubabaza. Gusa umugabo we yaramubwiye ati wapi jewe buri gihe hose mbayeho mwabuno bubabare. Buri gihe hose mbayeho mu bubabare gusa muko. Hama ikindi urazi umva ikindi ndakubabariye kuri ca kivaze wamena nta mafaranga nzokwishyuza. Yo n'umusaza w'umukire aragiriye imbabazi wa mukobwa kubera ko mwibuke neza ko no mukobwa tutanguye filime amene kivaze, ariko uno musaza we aramubabariye amubwiye ati nta kibazo je nta n'amafaranga nzakwishyuza kuri ca kivaze wamena. Ndakubabariye muko kandi uri umuntu mwiza. Gusa umusaza we aramubwiye ati muko nejo mu gatondo ushatse wanigira ukasiga nje nyene kuko jewe bisa nkaho ntameze nk'abandi bantu bari mu byishimo. Je buri gihe nama nakababaro. Sanko n'umusaza yifitiye nakababaro ku buryo n'umugore we yaramusize ngo wamubwiye ati je nta kuno nabana n'umugabo w'ikimuga nkawe. Gusa umukobwa yarabyumvise abona mu by'ukuri kunda umuntu ameze neza, ko n'umusaza ameze neza. Aramubwiye ati muko naca kivaze wamena kizimbye je ntabwo ndakwishuje. Oyaye ntabwo je nzakwishyuza amafaranga ashaka wanigira nejo mu gatondo. Ese umukobwa araza kugenda asiga no musaza mu kababaro canke umukobwa komeza tubwira ati mu by'ukuri uwo musaza yari yambwiye ati gihe namena kiya kivaze yari yambwiye ati nzoguma ngankore amezi menshi akwanye n'amafaranga yakijya kivaze, ariko muri ko kanya uwo musaza yarambabariye angiriye imbabazi abwira ati muko je nta mafaranga nzokwishyuza yakijya kivaze ndakubabariye ushaka wanigira. Nimba utifuza kubana nanje mwabuno buzima ushaka wanigira. Barakwereka umukobwa ni mwijoro umukobwa yumvise ya majwi nanone umusaza arikarabira. Umusaza arikararira avuga ati ndakwingize ntumwice, ndakwinginze ntutwice, ndakwinginze ntumwice. Niyo magambo umusaza agomba avuga, niyo magambo umusaza agomba avuga. Umukobwa yaraje asanga mu by'ukuri umusaza ari muri bya bibazo ukuntu umuntu ashikirwa n'ibibazo akagwara ihahamuka. Dore umusaza nawe nibyo byamushikiye. Ndakwinginze ntumwice. Ni mwijoro umusaza ari kurota, umusaza yahahamutse. Umukobwa yaraje gusa umukobwa we yaragiye kuryama yumva ugwama umusaza arikarabira. Umusaza arikarakoma induru avuga ati ndakwinginze ntumwice. Umukobwa arebye yavuze ati mana nyagasani. Umukobwa arebye abona wa mugabo yarabaye umusirikare. Wa mugabo yari umusirikare, ari bisa nk'uko no mugabo yagiye mu gisirikare acagiriramo ikibazo, acagira gisida kugeza naho avayo yamugaye, ku buryo ubu ngubu asigaye ari ikimuga kubera ko yagiye mu gisirikare. Ndakwinginze ntuturase. Bisa nkaho uno musaza buri gihe yamagira ihahamuka y'ibyo yabonye ku rugamba. Uyu mukobwa yarayibonye abona mu by'ukuri kumbe wa musaza yari n'umusirikare. Umva ndakwinginze biraza kumera neza toza. Umusaza araryamye. Kumbe umusaza yagiye mu gisirikare noneho ahura n'ibintu byinshi ku buryo buri gihe hose aguma arota ari ku rugamba avuga ati ndakwinginze ntimuturase.
avuga ati ndabinginze ntimubice. Yo, umusaza yifitiye ahamuka. Gusa n'umukobwa yarayibonye, umukobwa ahise atahura impamvu. N'umukobwa ahise atahura impamvu uno musaza agwaye ubumuga. Yamugaye ukuguru. Kumbe yakumugariye kuguru. Nako kuguru kwiwe yakumugariye igihe yari ku rugamba. Umukobwa yarabirebye. Abona mu by'ukuri no musaza arafise ikibazo gikomeye cyane. Kandi mwibuke neza ko umusaza yamubwiye ati mukoje ndakubabariye. Nejo mu gatondo ushaka ko wanigira. Noneho umukobwa akabonye mu ijoro ibimushikiye no musaza. Umukobwa nakweza tubwira ati mu by'ukuri nabonye ibimushikiye no musaza. Mvuga ati mu by'ukuri ntabwo namusiga. Nubwo nari napanze kugenda mu gatondo ka kare. Ariko nabona no kuri imipango yanje iriko irapfa mbona no kuri ntabwo nasiga uno musaza. Katorore. Ese biraza guherera he? Umukobwa nakindi yakoze yajyamye uruhande rwa mugabo. No mugabo ni umukire. Uno mukobwa nawe n'umukozi we. Katorore. Umukobwa nakweza tubwira ati ibyabaye iryo joro byarantangaje cyane. Ariko iryo joro bisa nkaho namenye ukuri k'uwo mugabo. Namenye ko yari umusirikare. Yageze ikibazo mu gisirikare. Kugeza naho nijoro yamarota ari mu gisirikare. Yaragize ihamuka. Barakwekanye mu gatondo. Bwarakeye. Umukobwa yararyamye. Ni mu gatondo. Umukobwa yarabyutse. Umukobwa arebye. Abona mu by'ukuri wa mugabo yabyutse. Wa mugabo yagiye ahantu ku idirisha. Ariko aratekereza. Bisa nkaho wa mugabo yifitiye ibibazo byinshi. Ndiko no mugabo afite ibibazo byinshi. Umva mwaraye neza n'umukobwa. Ariko muko ejo nijoro narakubwiye uzansige ugende. Kubera ko utagiye muko. N'umugabo ariko arabaza n'umukobwa. Kubera ko utagiye. Gusa twe turazi impamvu uno mukobwa atagiye. Umva nyene nari ngiye kuryama. Mvuga ati mu gatondo nzoca ngenda. Ariko numvise uriko urasaguza nijoro. Wariko urasakuza uvuga ati ntimubice. Ese byari biki? Umva muko we narakubwiye mve ngaha mwino nzu nsige njenyene. Ngo je ntazokwigera nkubwira ibyanshikiye. Kandi ikindi namaze kumenya neza we ko wirigura nyita ngo ndi inyamaswa. Mugabo arangije aterera byabishishanya umukobwa yirigwa arashushanya. Umva muko ngo wagenda ukandeka njenyene kuko naramenye ko je unyita inyamaswa. Kureba neza umukobwa yirigwa aracapa. Wa mugabo yirigwa ashushanya wa mugabo ndetse amwita kari inyamaswa kafise umutima mubi. Kumbe niyo mpamvu no mukobwa yirigwa arahisha bino bishushanyo. Abihisha no mugabo kugira ngo ntabibone. Kumbe umukobwa yirigwa aracapa no mugabo yandika ko ngura inyamaswa. Umva waransezeranije umbwira ati nakuntu wuzoraba ibintu byanje ntaguhaye uruhusha. Umva rero muko ibyo nakubwiye reje nabyangije nangije amategeko byabaye ngombwa ko ndaba ibintu wirigura ashushanya. Umva ntabwo uri umuntu mubi. Ni gute ubundi wambwira uko nguko muko. Reba ukuntu unshushanya umvuga ati je mfise umutima mubi. Kubera iki muko unyita ngo je ndi umuntu mubi. Naragusabye imbabazi. Narenze ko wambabariye muko. Umva nyine urebye simbona n'uburyo nanabigutahuza. Simbona n'uburyo nanabikubwira kugira ngo ntahure. Gusa mu by'ukuri ushoboye kumbwira ibyakubayeho nanje nanagufasha nkamenya uburyo nagufasha ndetse uwo mubabaro ufise wagabanuka. Umva rero muko je buri joro ryose nama ngira inzozi ndiko ndarota inshuti zanje. Ndiko ndaziburirira ku rugamba. Nama ngira inzozi ndiko ndabura inshuti zanje ku rugamba. Nagasani. Rero urebye igihe nari ku rugamba barishe inshuti zanje zose.
ndetse nanje naragerageje gucika niyo bandashe mu kuguru. Niyo mpamvu rero jewe ubu ngubu ndi ikimuga kubera uwo munsi, kandi uwo munsi byaranze ko nawivanamwo mu bitekerezo byanje. Buri gihe iyo ndyamye uwo munsi wamugaruka mu bitekerezo byanje. Niyo mpamvu rero muko umva rero muko nuko byagenze. Hama ikindi nyene, hama ikindi igiki nyene, hama igiki bandanye umbwire ikindi ni caki gutera umubabaro bwira. Hama nyene ikindi kintera umubabaro nuko wewe ukomeje uri ngaha mw'ino nzu, byakabaye ngombwa ukansiga. Vya byiza unsize muko, ko kuba ngaho uri ngaha mw'ino nzu bisa nkaho je ndiko ndakuruhisha muko. Byakabaye ngombwa wigireje ukandika muko, ugatangura ubuzima bushasha udafise umuntu yirirwa arakurusha nkanje. Umva ikindi kandi ni irya mbere nari mbonye umuntu byibuze anyitaho nk'uko nguko wewe unyitaho muko. Genda witangura ubuzima bushasha muko, bwaranaritse. Umva rero muko, mu by'ukuri je nk'uko wamushushanya ngo ndi umuntu mubi, mfise umutima mubi, nibyo pe je mfise umutima mubi, kandi umbabarire cane. Nirirwa ndarusha n'abantu bafise imitima myiza nkawe. Gusa umugabo yarabonye igihe mukobwa mw'ijoro yaje muba hafi amuha amazi, atanguye kwishinja amakosa avuga ati muko ndiko ndakuruhisha. Gusa umukobwa we, umusaza yarabonye ko umukobwa yibwa amushushanya avuga ati uri umuntu mubi. Mukobwa yarangije, mukobwa azonaca igishushanyo. Mwibuke neza ko umugabo yamuguriye ikintu mukobwa azarashushanyirako, azaracapako. Mukobwa kureba neza, umusaza kureba neza, asanga umukobwa yaramushushanyije, asanga umukobwa yaramucafye neza, ndetse yanamushize ku tuntu tw'amashurwe. Umva, ndabizi neza ibyo wimviye, ariko wahise uvuga ati ngo nukuri, ngo niko je ndagufata. Wapi, je ko ndagufata nuko nguko. Kuva nangure kubona ko wewe ufise umutima mwiza, kuva ca gihe waje kunsaba n'imbabazi, niho naciye mbona mu by'ukuri we kuri umuntu mwiza. Niyo magambo umukobwa abwiye uno mugabo, amubwira ati ca gihe wamfata nabi, ca gihe wambwira amagambo mabi, niho nagenda gushushanya mwidekaye ryanje ndagucapa kuri umuntu mubi, ufise umutima mubi. Ariko ca gihe mbona ko ufise umutima mwiza, ca gihe unansavye n'imbabazi, niho nanje naciye ndagushushanya mvuga ati wewe kuri umuntu mwiza. Umukobwa nakindi yakoze, yahise amuha n'akabizu. Bisa nkaho umukobwa yaratanguye gukunda uno mugabo, kandi mu by'ukuri uno mugabo we, mwibuke neza ko yabwiye uno mukobwa amubwira ati mu by'ukuri ntawe muntu n'umwe nigeze mbona mu buzima bwanje anyitaho nk'uko nguko uriko uranyitaho. Umukobwa nawe nta kindi yakoze, yahise amuha n'akabizu, avuga ati we mu by'ukuri uri umuntu mwiza. Umva kandi ikindi, bisa nkaho Imana itashatse ko ngenda ngo ndagusige. Niyo mugambo umukobwa amubwiye. Umukobwa akomeza amubwira ati mu by'ukuri ahari byose byari imipango y'Imana. N'Imana yagomba ko jewe nawe duhura. Mugabo nta kindi yakoze. N'umugabo yaranezerewe cyane ko basibyibuza abonye hari umuntu akimukunda, hari umuntu akimuba hafi, hari umuntu akimwitaho. Kuko umugabo yagiye ku rugamba aza yamugaye, aza yagize ingwara yo kumugara, ku buryo n'umugore we avuga ati jewe undi ntabwo twabana n'igisaza nk'ico camugaye nk'uko nguko. Nawe ndebera umugore yaramutaye amusiga mu gahinda. Noneho umugabo niko kuzana abakozi ntabwo bamworoheye kubera ko abakozi batigeze bihanganira uburyo uno mugabo yarameze. Niko guhura n'uno mukobwa w'umukozi ku buryo bamubwira amagambo mabi, ariko uyu mukobwa nawe yakomeje amagambo yihanganira. Niko no musaza kubona ko uno mukobwa ari umuntu w'umutima mwiza, niko yaciye atangura kumukunda.
ubwo nanje ndakeka ko uyu munsi nuko nguko agenze nongera gushimira abamaze gukora subscribe kuri ino channel ni nshasha nongera gwibutsa n'abatarakora subscribe muyikore nonaha kuko no ku munsi w'ejo nzahita mbatamwo n'akandi gasobanuye urukundo kanaryoshe yaritava nk'ibisanzwe Imana ibaho umugisha ciao ciao